hariho n'abantu benshi bashoboye kumbaza nanje ubwanje mbega nta kuntu wowe kwishikira kwa Salongo. Je sishobora kujya kwa Salongo kurya Geoffrey yagize, ubundi je ndaza amategeko. Ijya yitwa violation à domicile. Ushobora gutera umuntu iwe ubomore ugira ibiki ngo muhangane mu by'imbaraga, si kurya je niyumvira ko byokogwa. Ico jewe nakoze namwe impakse kugira ngo ntazagire umuhangara nkuko vyabaye, si kubwa Salongo gusa n'abandi basigaye. Ariko je kujya kwa Salongo guhangana nawe ibyo nkabiriya ntabyo nakora. Oya, ariko Salongo antumiye akambwira nagomba, numvise uvuga ngo ufise imbaraga, nagomba nawe uze ndagutunga inkoni yanje, nije ndagutumye ko hama nawe ndakugire nk'aba mpastori. Asha noca ngendayo vuba cyane kuko je imizimu iranzi, nambara ikaranyumva antumire. Nimwe nibyo gusara ko je sinohangana menagura iby'abapfumu kuko abapfumu ndabakunda. Iyi si impuzu yanjye, yani ikintu cyose cyankoze ko gihinduka power, kubera yuko Imana yashize ko ikimenyetso cy'ubushobozi mbohora abantu. Yes. Nta daimoni zo kwihangana ikintu canje. Muri icyo gihe ndaje raba IKOTI gusa raba ibigiye kuba. Naca ndabereka ingene umuntu yatanze imperezwa daimoni idashobora kukwataka amahera yiwe. Nibajya nafata amafaranga nkaho umuntu agwaye daimoni, nkamubwira mu yagwaye daimoni ntayafata, daimoni gahunga ikanga gufata mu muntu, gufata ajya amafaranga. Kubera iki? Kubera yuko yes, kubarimo gukurikirana BigTown TV, reka tubasuhuze mwese aho muri hose ku isi. Nimba murimo gukurikirana BigTown TV ni igikorwa cyiza cyane. Guma hangaho, ikindi ugomba gukora no gukanda subscribe kuri BigTown TV kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi bibashe kukugeraho wowe aho ariho hose. I go by the name back T, iyi ngiyi ni BigTown TV. Uyu munsi kuri BigTown TV gahunda zimeze gute benshi barimo kwibaza, ariko igisubizo ni kimwe gusa. Nongeye kugarura wa apotre kuva mu gihugu cy'i Burundi. Ubushize yaduhaye ubuhamya kuntu yakuze, uko yagiye kwiga muri Amerika, kuntu yavuye muri Amerika nibikorwa yaje gukomeza gukora muri Afrika, n'ukuntu yaje guhabwa imbaraga na TB Joshua hamwe na Bushiri. Izi mbaraga amaze kuzihabwa, yahise agira imbaraga zidasanzwe. Ibyo akora kugeza aka kanya, habe i Burundi, habe mu mahanga hose, habe kuba mukurikirana kuri Facebook n'ahandi atandukanye, bakunze kubona ibintu bidasanzwe. Benshi barimo kwibaza, ese ibi bintu bibaho mu by'ukuri? Kuko kenshi ashobora gufata ikoti yambaye, nimba arisengera, nimba hari ukuntu sinzi ibintu akora, akarijugunya gutya, iryo koti abantu bafite amadayimoni ntabwo bashobora kuritoragura, bagwa hasi bakikubita hasi. Ni ibintu bidasanzwe mu by'ukuri. Kugeza aka kanya nanje mfite ibibazo byinshi nshaka kumubaza. Hari amavuta akunze gutanga, aya mavuta ahereza abantu agasiga amavuta. Ayo mavuta iyo wisize ugakora ku ntoki z'umuntu ufite amadayimoni cyangwa ibintu bidasanzwe, abantu bari kubita hasi. Ashobora gusengera amafaranga asanzwe ayangaya tuzi, akayahereza umuntu ufite amadayimoni ntabwo ashobora kwakira ayo mafaranga, no kwikubita hasi n'ibindi byinshi bidasanzwe. Amaze kwandika ibitabo bitandukanye, ni byinshi, hafi ibitabo 10 na bingahe byose. Ariko muri ibi bitabo ni ibitabo birimo gutangaza abantu benshi cyane. Ibi ngibi n'ibindi byose tuzaza kubiganira kuri camera za BigTown TV. Apotre Emmanuel kuva mu gihugu cya Burundi, tukaba turi kumwe one more time. Reka tumuhe ikaze. Apotre, karibu sana. Murakoze cyane. Yes. Ikaze kuri BigTown TV. Ego. Abantu bari bagukumbuye nyuma y'icyumweru nka kimwe utari mu Rwanda. Abantu bari bagukumbuye cyane. Yes, wabasuhuza abarimo gukurikirana BigTown TV. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe na Apotre Emmanuel Manirakiza. Yes, Apotre Emmanuel, amakuru y'u Burundi ni meza cyane. Yeah. Turishimye kongera ko turi kumwe mu kiganiro cyacu uyu munsi kuri camera za BigTown TV.
ya murakoze. Yes. Mu kuba umaze kugaruka no mu Rwanda ibibazo byabaye byinshi cyane inyuma yuko wadusiga ikiganiro kirimo amagambo akomeye, kirimo ubuhamya bukomeye cyane, abantu benshi bakomeje kwibaza ibintu byinshi cyane, niyo mpamvu uyu munsi uri hano ndakeka ko uraza kubisubiza byose. Dutangije ku kibazo cya mbere abantu bakomeje kubaza inyuma ya cya kiganiro twakoze ubushize. Ikiganiro cya kabiri twakoranye ibiganiro bibiri, cya mbere cyari ubuhamya, cya kabiri wari uri kumwe na wa pastor wigeze kujya kwa Salongo, uhita umusiga amavuta uramubwira ngo ubu ngubu nasubira kwa Salongo ntacyo yaba, ngo afite imbaraga zikwiye. Ibi ngibi abantu benshi bakomeje kubigiramo ikibazo, nifuzaga ko uza kubisobanura neza, sinzi kuntu wabisobanura na Apotre. Hariho n'abantu benshi bashoboye kumbaza nanjye ubwanje ti mbega nta kuntu wowe kwishikira kwa Salongo. Yes. Hanyuma inyishu mbishura babwira nti Imana ntiyaduhamagare guhangana n'abapfumu cyangwa uwo ari we wese, ahubwo yaduhamagariye kubigisha mu rukundo bihane bamenye Kristo, bica amasezerano hagati yabo n'imizimu yabyitwa ba sogokuru ba jaja bande n'ibindi nk'ibyo, kugira ngo ubuzima bwabo nabo babuhe Kristo. Rero jewe sishobora kujya kwa Salongo kurya Geoffrey yagize, ubundi je ndaza amategeko. Ijya yitwa violation à domicile. Ushobora gutera umuntu iwe ubomore ugira ibiki ngo muhangane mu by'imbaraga, si kurya je niyumvira ko byokogwa. Icyo jewe nakoze namwempakse kugira ngo igihe cyose azohura n'umukozi wari wese yirata imbaraga zikuzimu cyangwa iz'abadayimoni cyangwa izo bita ngo ababyeyi ariyo mizimu, azoyikubite ntizimukubite. Si kubwa Salongo gusa n'abandi basigaye. Nababajwe no kubona Kristo mengo imbaraga z'imizimu ngo zatsinda za Kristo. Rero namurobanuye kugira ngo ntazagire umuhangara nkuko byabaye, kuko namubonanye ishaka ry'igikorwa cy'Imana. Ariko giye kujya kwa Salongo guhangana nawe ibyo nkabiriya ntabyo nakora. Oya, ariko Salongo antumiye akambwira nagomba, numvise uvuga ngo ufite imbaraga, nagomba nawe uze ndagutunga inkoni yanje, nije ndagutumye ko hama nawe ndakugire nk'aba mupastori. Asha noca ngendayo vuba cyane, abantu babona sinema yazana inkoni ngakoresha ikiganza, abantu bose bamenye imbaraga za Kristo zarizo n'iz'imizimu, kuko je imizimu iranze. Icyo akikoze Salongo ahari nambari karanyumva antumire kandi je sinzobomora ibyiwe, azomyacarike ku ntebe, azana inkoni yiwe ya jaja namba afise 2 cyangwa 9 aze atungi ya mbere ntacyo nzoba, kandi je nzoguma ndamuraba kuko je mba nkikujwe na marayika, kandi marayika Mikayeli aho ndi hose abahari. We nimba utabizi abadayimoni barabizi. Agorori ya kabiri, agorori ya gatatu, ageri ya 9. Uranyumva? Hama ndamubwire warangije ngo byarangiye. Basi ndazi yuko izoba ari umunsi wo kwakira agakiza, kuko azobabonye rero imbaraga ziruta izindi. Hama ikindi cya kabiri, n'imizima aho ninjiye mu ngo z'abapfumu cyangwa abarozi, ndahonyoje ikirengo ubwabyo, isi y'umwijima imenya yuko hayinjiye umuntu adasanzwe. Aje azanye umwami w'abami muri we, wapfuye akazuka, kuzimu itigeze imufata, arajanjaga, avuga iby'amahoro. Abapfiriye mu isaro rya kera barazuka, amaze kubakiza ku munsi ugira gatatu azukana intsinzi nk'umwami w'abami. Uyu ari muri je. Iyo mponyo y'ahantu abadayimoni bamenya yuko hinjiye umuntu yikorewe udasanzwe. Rero
nimwe nibyo gusa nako je sinohangana amenagura iby'abapfumu kuko abapfumu ndabakunda nifuza ko bakizwa bakamenya Yesu. Okay, ibibazo byakomeje kuba byinshi, reka dusubize bike maze tujye muri pointi dushaka kuganiraho uyu munsi kubijyanye n'ibitabo umaze kwandika. Ikindi abantu baravuze ngo mu buhamya bwawe kubera icyo utavuze ngo Imana niyo yaguhaye imbaraga, ariko wavuze ngo TB Joshua yaguhaye imbaraga, Bushiri aragenda arazongeza none ugira imbaraga nyinshi cyane. Kubera icyo utavuze ko ari Imana yaguhaye imbaraga, wavuze ba Bushiri, wavuze ba Joshua. Nibaza yuko babyumvise nabi. Uwabivuga uko yari wewe. We ni ukunze kuvuga ati ngo yahawe imbaraga na Prophet Bushiri, Prophet Joshua. Ni we umunyamakuru si jewe. Je mvuga barungiswe n'Imana kunyempacta. Impartation. Nibiganza byabo. Ni kurya Paulo yabwiye Timotheo wame wibuka ibiganza by'abakuru byakurambitswe ko mu kurobanura mu mpano. Bararobanuye impano. TB Joshua, Prophet Bushiri nta mbaraga bagira bariya. N'abantu nkawe. Ahubwo imbaraga za Kristo nizo ziri muri bo. Bagacika abakozi b'Imana badasanzwe. Rero nabo ubwabo ntacyo bafise botanga bataguhaye kucyo bahawe n'Imana. Rero barandobanuye ariko sibo bampaye imbaraga. Ikindi kibazo tukiri ahangaho abantu bahise bavuga ngo uyu muntu nka TB nka Bushiri ngo afite amateka cyangwa hari ibyo yavuzwemo bikazamo abandi benshi bakamuvuga ko akorana n'imbaraga zidasanzwe za Illuminati cyangwa Freemason, ngo amaze gukora amanyanga menshi atandukanye, yahunze igihugu, ibintu nk'ibyo ngibyo akavuga ngo kubera iki bamufata nk'umuntu ukomeye kandi ibintu akoresha abantu imbaraga akoresha baracyarimo kuzishidikanya. Iyi nyishu iroroshe. Igihe cyose uhagurukanye ubutumwa bw'ubushobozi, ubwami bw'umwijima buranyaganga. Bufise abantu rero bucamo nabo baharabika izina. Nimba Bushiri yarahabiritswe izina, tubihinduze ibikorwa byiza ariko arakora. Nimba Bushiri yarahabitswe izina, igitangaza niki? Nimba umwami yitwa ko ari Kristo, umwami wiwe yaraharabitswe izina. Yesu yaraharabitswe izina. Yesu yiswe umuntu umugenzi w'indaya. Yesu yiswe ukorana na Satani akoreshwa ni daimoni yitwa Beelzebul, umukuru w'abadaimoni. Yesu yiswe umutekamutwe kuko ngo yabwiye Abisirayeli, yabwiye intumwa ziwe ziba umubiri wiwe ngo zivuge ko yazutse kandi atazutse. Na bugingo n'ubu Isirayeli nzima, Isirayeli wabo ntibamwemera nka Mesiya, ntibemera ko yapfuye akazuka, bamwita umutekamutwe. None se ibyo byabujije abantu ko dukizwa n'uyo mugabo adasanzwe, umwami w'abami, Mesiya Kristo, tukamwemera? Ibyo rero nibisanzwe, ntushobora guhaguruka ngo tere hari inzuki ngo zibure kuguhagurukira. Iyo umukozi w'Imana agiye gusenda abadayimoni mu bantu, icyambere bakora ibyo bakoreye umwami wawe. Baraguharabika nk'uko baharabitse uwo wizeye. Nicyo gituma nta mukozi w'Imana akoreshwa ibitangaza adatuka ibitutsi byose bibaho. Uwo ari we wese, nawe wewe uhabwa iyo mpano wamumeje amakuru, utangure gutaramura abadayimoni. Amazina bazoguha uzosigara wumigwa. Hari n'ibyaha bazoguha ukiyumvira mbega aba bantu bavuga ibi bintu ntibazima cyane si bazima, ariko uzibyimwe mu buzi. Ni creation y'abadayimoni kugira ngo abantu ntibizere ibyo uvuze, kuko bavyizeye bazobohoka. Ni system y'abadayimoni. Ariko Bushire n'umukozi w'Imana ndabishingira intaye, yarandobanuye mu mpano z'ibitangaza, tutazinanye tuticaranye. Muri rya zina nyene nari nizeye Yesu Kristo, ntigeze mpindura, yapfuye akazuka. Birakora. Noneho mbwira ngo si umukozi w'Imana TB Joshua cyangwa Bushire. Intaye yanje ubwabyo ishingira intaye kwa abantu hari abakozi b'Imana.
yaba bari bantwaye ahantu bakama ibintu bagatongera bakambuza Yesu Kristo nizeye mfise imyaka 15 bagahindura nkahindura n'ubutumwa bwiza aho wombwira ko atari bo ariko imyizere yanje kujya nyene just gusa ku kiganza ciwe ibitangaza bitangiye gukoresha muri rya zina nyene nayo nizeye wombwira ngo sabakoze Imana noneho nagace gato kabagwanya banini n'abamwemera ni kujya kwa Kristo Yesu igihugu kimwe Israeli nticyamwemeye ariko ntivyabujije ko Amerika, Aziya, Europe, Oceania, Afrika tumwizera reka rero amajwi y'abake asakuze hama amajwi ya benshi yakira. Okay. Asante sana. Tugikomeza undi yarambajije ngo Bakti ese nuhura na Apotre Emmanuel uzamubaze nirihe tandukano cyangwa nubuhe bumenyi afite kuri Illuminati cyangwa Freemason? Ibyo jewe ntabyo nzi uko je sinigeze mbu umupfumu sinigeze mbu mu Illuminati sinigeze mbu mu Freemason ntabyo nzi ariko icyo nzi nivyo mpemu ashobora kuba yarampishuri yuko abo bantu babaho aribo turwana nabo ijoro n'umurango kandi aba Illuminati n'aba Freemason benshi bari mu rwego rukomeye mu vy'imbaraga z'umwijima muri revelation ya parole na Saint Esprit yuko bakorana cyane cyane nabirya bimarayika byakorotse birya bifite imbaraga nyinshi cyane nibejya Paulo avuga mu banyefeso abo tunigana saba inyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha urumva Bibiliya irabita ngo n'abakuru ngo n'abafise ububasha ni impwemu mbiza hano mu kirere nibo bategeka isi y'umwijima nibo bagiranye amasezerano nabo ariko ugiye kumbaza iby'aba Illuminati n'aba Freemason cyangwa iby'abajaja cyera byo nzibyo cyembaza Yesu yapfuye akazuka ndamukubwire kuva ku itsitso aguhindurira ubuzima. Ndakeka ko kuri iki kibazo yavugaga nk'umupastor uje kwigisha kuri Freemason cyangwa Illuminati nubuhe bumenyi ufite ni wabigisha abantu gute? Hari ubumenyi butangwa mu buryo bubiri. Je nakubwiye ubwonzi kuba Illuminati n'aba Freemason n'abapfumu n'abarozi bose ubwo bumenyi nzi kuri bo ni hishurirwa rya mpemu yera biciye ku ijambo canke kwijwe. Nicyo bityo nshobora kubavuga uko bahari. Hamakaba ubumenyi bwa kabiri bw'abakoranye nabo canke bagikorana nabo. Je rero kuri ubwo bumenyi bwa kabiri ntavyo nzi ko sinigeze nkorana n'aba Illuminati canke abapfumu n'abarozi sinigeze nkorana nabo kandi sindigera nkorana nabo ahubwo nshinzwe kubisambura ariko ushatse kumenya ubwo bumenyi bwabo biciye muri parole na revelation ya parole de Dieu turabatora kuko Bibiliya ivuga ati abarimo muhemu yera basesa byose ariko ubwabo ntawe basesa. Nice. Thank you so much. Apotre Emmanuel mu gihe turimo gukomeza iki kiganiro ibibazo by'abantu byo ni byinshi cyane ugiye no mu bigano twakoranye hari ama comment menshi cyane ku buryo tusomye comment imwe imwe byatugeza mu gitondo ugenda usubiza imwe imwe ariko tuzagenda tunasubiza aba bantu kuko iyo bafashe time yabo yo kwandika comment baba bafite ibyo batekereza cyangwa ibyo bashaka kumenya sometimes so tuzagenda tuzisoma buhoro buhoro. Reka tujye mu kiganiro nyamukuru ikigano twagombaga kugirana uyu munsi. Iki kiganiro kijyanye n'ibitabo wandika cyangwa umaze kwandika n'ibitabo 12 muri ibi bitabo turaza kubijyamo. Ikindi ni imbaraga ukoresha muri izi mbaraga ukoresha z'amavuta amazi cyangwa guhumeka. Hari ukuntu uhuha kuri microphone ugasanga hari ibikorwa birimo kubaho bitandukanye. Ibi nibyo turi buganire uyu munsi. Abapastors abapostro cyangwa abantu bavuga ko bakorera Imana benshi nago bemerana n'amavuta ukoresha benshi cyane. Tuzaza kubigarukaho mu kanya gatoya ariko reka dutangirire kuri ibi bitabo. Mu bitabo 12 umaze kwandika hari ibitabo turi buze kureba uyu munsi. Amazi ahezagiye n'amavuta ahezagiye. Iki nicyo gitabo cya mbere dushaka kumenya ese aya mazi n'aya mavuta niki maze no muri iki gitabo nibiki bisobanura mu bitabo bamaze kwandika. Nivyo nanditse ibitabo 12. Hari cyitwa cakira ibyo Satani yakunyaze, hari cyitwa kubita daimoni, hari cyitwa
isaha imwe na Yesu ku musozi w'amasengesho, hari icitwa amamo y'abadayimoni, hari icitwa ivyahishwe Yohana igihe c'iherezo, hari icitwa amabohero atatu ya Satani, hari icitwa zirangura ijambo ry'Imana, hari icitwa inyigisho za Bibiliya, hari n'icitwa amateka ya Apotre Emmanuel. Ni 12 muri rusange. Umyuti wifuza yuko toyaga kubijanye n'ivyerekeye igitabo nanditse cy'amavuta hezagiye n'amazi hezagiye. Icyo nicyo cyambere uyu munsi turaza kureba ibitabo bibiri byonyine maze uze kubisobanura neza kuko ari abantu benshi nago bari gusobanukirwa aya mavuta n'aya mazi ahezagiye. Ibi bitangaza bikorerwa muri aya mavuta n'aya mazi benshi baravuga ngo ni imbaraga maybe zikuzimu cyangwa ni imyuka mibi cyangwa ni ibintu bidasobanutse cyangwa ni maji. Benshi babisobanura uko babyumva ariko dukeneye ibisobanuro bivuye kuri wewe no muri ibi bitabo maze kwandika. Kubijyanye n'ibyerekeye amazi n'amavuta ntituvuga ngo abakozi b'Imana benshi ntibabyemera, ahubwo tuvuga ko hari imigwi ibiri y'abakozi b'Imana. Hari ababyemera hari n'abatabyemera. Abatabyemera ndabategera. Kristo Yesu ni munini cyane. Yesu agereranywa n'igisagara nka dufate nka Washington DC. Washington DC ni tanze ko ikigereranyo jewe narahagende je nagiye Washington DC magara hafi ya White House. Hama mvuyeyo nja kuri restaurant nja ukibuga kimwe hari ya guterama, hama nja kuri ambassade ya Canada hari ya yegereye hajya hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu ca America White House, hajya narahagenze mwenoko. Ariko mbajije mbega urazi Washington DC no kwishura ati ndayizi, ariko mu by'ukuri simba ndayizi neza kubera yuko Washington DC ni nini kandi sinayigenze yose. Hari uwombwira ibindi yaboneye mu rundi ruhande ntashitsemo, mbayinjije nkamuhakanira kuko mvuga ni je narahageze sinahashitse, ariko mbayinjije kubera yuko aho nagarukiye ntihari hose, hari ikindi gice ntabonye. Niko Kristo Yesu ameze. Yesu ni munini cyane, afise abakozi b'Imana batandukanye kandi uko bagiye bamubona biratandukanye. Hari abamubonye nka Yesu aharira ibyaha abantu bazoja mu ijuru bagarukiriza. Hari n'abandi bamubonye Yesu Kristo nk'utanga imbabazi ku byaha kubw'amaraso yiwe, bongera ko kumubona no mu bushobozi. Rero wa muntu atigeze amubona Yesu mu bushobozi ashobora gukizwa na Yesu akongera akaba n'umukozi w'Imana wa Yesu, mugabe igisata cy'imbaraga ziri muri iryo zina akarinda apfa atigeze azimenya, kubera ko Yesu ni munini kandi umwe wese amumenya bivanye n'ingene yagiye akurikirana no kumenya. Rero injiji ni yindi ishobora kukubwira ati ndazi Washington kuko yahageze agahakana ivyo wundi ariko aravuga yabonye mu rundi ruhande atashitseko. Niko imeze muri Kristo Yesu, buri muntu afise uko yamubonye. Rero mu bakozi b'Imana b'ubwenge nibaharira iyo bumvise abantu bafise revelation mu guhishurirwa mu vy'imbaraga muri Kristo Yesu, nibabiharira ahubwo baravuga bati nivyo gusengera natwe tukiga tukamenya iryo banga. Hama injiji nazo ziraharira kuko we ivy'imbaraga za Kristo Yesu gukora ku bantu bakagwa amavuta heza ibitangaza bigakoreka, we ntavyo yigeze abona. Aca yibaza yuko Yesu agarukira mu ijambo, hama kumva ibyo azobona mu mbaraga muri iryo zina rya Yesu vyose kuko watageze abimenya, avyegeranya akavyitana ivya shetani. Ariko incabwenge icitazi ntivuga ngo ntikiriho, ahubwo irakirondera ikimenye. Hama injiji ihakana byose itabanje no gusuzuma. Buriya rero
injiji zirimo uburyo butandukanye. Hari injiji zikwizi ko ari injiji, hari injiji itazi nuko ari injiji, hari yindi izi ko ari injiji mugabo ikigira inyabwenge. Buriya rero uzopfa umuhura n'injiji yemera ko ari injiji kuko iremera ikiga ikazamuka. Iyo niba abandi avuga ati je nubwo ntarasobanukirwa iby'amazi ahezagiye n'amavuta ahezagiye cyangwa ubushobozi bwo gukora ku bantu mu izina rya Yesu yapfuye akazuka, dayimoni zikabagurukana mu bushobozi bagwa baboroga. Uyu ararondera ahubwo abashize intambwe hariya bakamwigisha akabimenya, akamenya icyumba kindi cy'imbaraga za Kristo Yesu. Uyu aba ari injiji mugabo yifuza kwiga kuko arazi ko ari injiji. Ariko uye n'injiji itazi ko ari injiji iradabanganya ibintu, kuko yoyo izi yuko yakijije gusa ni Yesu mu izina rya Yesu, yegeranya ibintu byose atigeze abona muri iryo zina rya Yesu akavyitirira Satani, akavyitirira Satani. Ariko ikintu novuga niki, abakozi b'Imana b'ubwenge cyangwa abakristo b'ubwenge nta numwe yohakana amavuta ahezagiye ko ari y'ukuri, akora ibitangaza. Kubera umuntu wa mbere yakoresheje amavuta ahezagiye ni Yesu n'intumwa. Tivyagenze gute? Soma muri Mariko 6:12 na 13. Aho hasomye, reka ndahavuge, aho hasomye havuga ati, umutwe w'amajambo, Yesu arungika abigishwa biwe babiri bagende bavuga ubutumwa bwiza mu bisagara bitandukanye. Ngo baragenda, bahejeje baragaruka kumuha raporo y'ivyo yabatumye. Mariko 6:12-13. Ngo baramubwira Yesu bati, cyagiye wadutuma tuje mu bisagara babiri. Ibyabaye nibi, twababwiye ubutumwa bwo kwihana kuko nibwo yari yabatumye baje kuvuga. Icya kabiri, ngo twabakuyemwe abadayimoni benshi. Icya gatatu kuri uwo murongo, ngo twabasize n'amavuta indwara zirakira. None nimba raporo bamuzaniye raporo intumwa ko zabasize abantu amavuta barakira, niwumva ko ayo mavuta yari yahezagiwe na Yesu niwe yabatumye, baje kumuha raporo. Umuntu wese yohakana amavuta ahezagiye ntiyizera Yesu, amwizera mu bujiji. Kuko nushobora kwemera, nushobora kugwanya, nushobora kuvuga ngo ndemera umuntu nkagwanya ibyo yakoze. Kuko amavuta ahezagiye ni Yesu n'intumwa babitanguye. Kandi benshi nta nivyo bazi, ni verse nta niyo bari bazi. Soma Mariko 6:12-13. Bamuhaye raporo, twababwiye ubutumwa bwo kwihana, twabakuyemwe abadayimoni benshi, twabasize amavuta. Niyo mission Yesu yahaye intumwa. Ishengero ryose ritabwira abantu kwihana, ntiribakuriremwo abadayimoni, ntibasiga amavuta barwayi, ucumenya ikibanza ririmo. Sinje gucira ubanza idini, ariko ndavuga mission ya Yesu ku ntumwa ni ibintu bitatu: ubutumwa bwo kwihana ibyaha, kubakuramwe abadayimoni, no kubasiga amavuta abarwayi bakire. Mariko 6:12-13. Ndayisubiramo kenshi kugira ngo bisobanukirwe. Ucu usanga rero injiji ziri muri Yesu. Hari ziri muri Yesu zemera Yesu ko ari injiji. Injiji zitwa ko ziri muri Yesu nizo zemera Yesu zikakana ibyo yakoze n'intumwa. Uri injiji kuhakana amavuta ahezagiye Yesu n'intumwa barayakoresheje. Iri si ijambo nkubwiye nikuriye mu mutwe, ni Mariko 6:12-13. Esi coma nkarisubiramwe incuro 100, ariko rikinjira gakuraho ubujiji bwawe, ugahumuka. Icyo utazi ntukagicira urubanza, ahubwo gerageza wige, kuko ubujiji bukugwaho n'ubumenyi. Ubumenyi nabwo buhabwa no guca bugufu kemera ukiga. Rero aya mavuta ahezagiye ni Yesu yayatanze n'intumwa bakoresheje.
aho nta discussion irimo, ntanze n'icyanditswe. Amazi aheza agiye nayo Yesu Kristo yatanze mu gitabo cyo guharura. Bibiliya ivuga ati ngo umuherezi mukuru yakoresha amazi yejejwe ngo agacira urubanza y'umugabo cyangwa umugore yacinye umugabo cyangwa umugore akabihakana, ngo babazana ku muherezi ngo agafata amazi yejejwe, uyafashe ko ibyago bikamujya ko namba yarabikoze. Aho ni musoro ya kera, tuze musoro rishasha. Amazi aheza gituma akora. Yesu turabona kuri Bartolomayo yamukijije akoresheje ijambo, ariko ugeze ku gice cy'icenda cya Yohana yampumyi yoyo ntiyayikirishije ijambo, yarasenze afata amate n'ivyondo umusenyi wo hasi aravanga aramusiga ntiyabona, aca mutuma kuruzi Siloamu ati genda hariya wiyuhagire. Agiyeyo akoresheje amazi rero yahezagiwe n'ijambo ya Yesu, ashize ku maso amaso araboneka. Bisobanura iki? Nimba Yesu yarakoresheje amazi, wowe urinde ugahakana abakozi b'Imana bakoresha amazi ahezagiye? Nimba Yesu n'intumwa barakoresheje amavuta ahezagiye, Mariko 6:12 umurongo wa 13 umurongo wa 12 na 13, wowe urinde uhakana amavuta ahezagiye? Va mu bujiji umenye yuko ibyo uzi si iherezo ry'ubumenyi muri Kristo Yesu ni mugari. Hari abo twamumenye nka Yesu ubushobozi, uvuga izina ibintu bigahinda umushitsi, abadayimoni bakava mu bantu baboroga, abandi bakorokera hariya. Aba bavuga ati ngo mbega gukora ku bantu ngo abantu bakagwa hasi ngo ubwo bushobozi n'ubuwe. None wa mugabo uri kuranyumviriza cyangwa umugore cyangwa inkumi cyangwa umusore, ubu remorke yohura n'akaduga kavewe bigasekana, vewe ikaguma ihagaze, itegerezo gatera hariya. None atari uwo Yesu wawe w'amajambo atagaragara muri puissance, jewe namubonye mu bushobozi. Daimoni ni vewe, Yesu tomugera n'ikintu kinini cyane. Iyo turekuye tukavuga mu izina rya Yesu Kristo, akubitwa kukabona gurukiye hariya, kuko yahuye na Yesu ashoboye mugari w'imbaraga. Kuranzanira ibibazo byo kuvuga ngo ati umuntu akogwa ko kagwa hasi. Ikibazo ni wewe, ikibazo si imbaraga za Kristo. Wewe ni wewe urinjiji kuko wizehera Imana. Paulo yahuye n'abantu nkabo bahakana ngo bemera Imana bagahakana ubushobozi bwayo. Ngo twese turakijijwe ko dusengera abantu nibagwe. None kuri kutamumenye mu bushobozi nyakuri, ushaka twese tumere nkawe, aho umara umwaka atani ntayi wakiza ibicurane. Yesu yadutumye ko kugira ngo tubohoze indwara, tubohoza amajini, dukuremwe abantu bakira ubuzima. Ni igiteye isoni cyane kubona kirti ihererimwe abantu nk'amajana ntihafatwe umuntu numwe wa daimoni. Ni sheki. Aho ushaka kumbwira ati none wewe ibikorane byose bafata wa daimoni wazi wanje. Chaque dimanche abantu bari ko barafatwa wa daimoni. Hari imbaraga muri Yesu. We rero nimba uvuga ati ngo Yesu wawe uwo wamenye ari wa wundi ukora ku bantu bazananye amadaimoni bagayatahana batakorotse hasi, Yesu uyo namenye Yesu afise imbaraga kujya remorkira iri pura kavewe. Niko namubonye Yesu nk'ufise ubasha bwo kuri pura power, muna kaguruka nk'ikaratasi. Umviriza, iyo remorki kubise vewe hangirika vewe karkasi hagapfuri muri yo. Iyo power ya Yesu Kristo imanutse uzi kuidirectinga neza, urimwo daimoni, umviriza ingene bimera. Ujya mubiri urimo daimoni agwa hasi yariya pa, ariko hagapfikiri muri we niyo daimoni. Soko kigenda hama kwangirika n'umubiri. Ko
kwangarika n'umubiri hatabonetse abaprotokole bagufate pa umubiri uragwa hasi remorke ikubise vewe hangirika vewe hagapfa uwari muri yo. Yesu ahuye umukozi w'Imana afise ubushobozi muri Kristo Yesu yapfuye akazuka yarungise power arungika power uyo mubiri urimo daimoni uripuka ari hasi ikiri muri wari daimoni wapfa ni wasokoroka agenda yahiye. Uhereye ubu rero ndagomba ndakubwira ijambo rimwe ntucu urubanza rw'abasengera abantu n'amavuta n'amazi umenye ko ari Yesu yabikoze n'intumwa. Icya kabiri ntucira urubanza power abantu barungikwa ku bushobozi bwa Yesu. Nimba waramubonye Yesu nk'umuntu nk'izina risanzwe hariho abamubonye Yesu nk'izina rikomeye very powerful arekuye power abarekuye power muri iryo zina. Yesu yishura umuntu uko yamubonye. Niba mubona uko kabishima uzohoreho usengera abantu bakaguma bahagaze barimo abadayimoni bakabatahana. Jesi ko namubonye mubona yuko tuzagura wese afise dayimoni namukoze ko ubushobozi buteza kuhishura. Mu gusozera kuri iyo point ngomba kuvuga nti umuntu wese yizeye amubonye Yesu mu bushobozi ibyo nkora nawe yo bikora kuko si Manuel abikora ariko ni Kristo muri Emmanuel. Si Tibi Joshua abikora ariko ni Kristo muri we. Rero nico nashatse kuvuga. Okay. Tukiri ahangaho kuri aya mavuta cyangwa amazi wabisobanuye neza cyane kuba bisobanukiwe babisobanukiwe. Hari ukuntu usiga umuntu amavuta ugakorera test ukamubwira no muri utu video turi bushiremo ngira ngo abantu baraza kutubona ukamubwira ngo genda ukore kuri ya muntu akamukoraho umuntu akikubita hasi. Ugasiga undi muntu ukamubwira ngo genda ukoreho umuntu atasizwe amavuta ukamubwira ngo genda umuntu nagwe hasi. Ibi ngibi abantu benshi barimo kwibaza ese mu byukuri ni ibintu byanyabyo cyangwa baba batraininze buriya muntu ugwa hasi cyangwa ahangaho niho abantu barimo kwibaza ibyinshi. Yes. Icyo turi muri cya kindi nyene uko abantu babona Kristo. Yesu yishura umuntu uko amubona mu bukuru bwiwe mu bwaguke bwiwe uko umubona niko akwihishurira. Je uvuze yuko ngo nabantu tubwira ngo bagwe hasi ibyo byovuga utanzeho ibyo byirirwa biruko urazozana na mama wawe cyangwa mushikawe cyangwa musaza wawe nimba zirimo zizomututumura hasi kandi tutazinanye. N'ubushobozi bwa mpemera si ibyo. Kandi ari abantu nibaza yuko barengeye gukora amakomedi nkayo mu vy'Imana. Je sindi murabo. Sindi murabyo ibyo nani byo nokora. Bo rero mu ijambo rimwe burya bushobozi ubona umuntu yisiza amavuta yakora ko umuntu ari mu daimon akagwa. Ibanga ririho nirijya Yesu yahaye intumwa igihe yabatuma. Yani Yesu mu biganza bya Yesu Kristo hari mu bushobozi. Ahezagira amavuta arabahati ni mugende mubasiga abantu. Bisobanura ngo umuntu aza kwisiga amavuta automatique ubushobozi Yesu yashize muri arya amavuta bwaca bukiza bwaca busenda abantu bakagwa abandi bakabohoka. Niko burya rero abakozi b'Imana bafise don de miracle muri deliverance. Iyo duhezagiye amavuta hezagiye ubushobozi akwereka umuntu gucya akagwa hasi buri kuri jewe nk'impano iva ku Mana. Ubwo bushobozi iyo mbushize ku mavuta hezagiye amavuta nkayahezagira acika yahezagiye direct siga ubushobozi buri muri ajya amavuta busa na bwa bundi buri mu kiganza cy'umukozi w'Imana. Iyo yisize cyo tumubona umuntu ayisiza akoze ku munwa wa daimoni akagwa hasi. Umuntu ayisiza agwa abadayimoni akumva atangiye kubabwa cyo ndababwa gato daimoni zikatangura kuvuga. Kuki Imana ikoresha amavuta mu vya deliverance? Impamvu nukore ko ajya amavuta ahezagiye ajya amavuta ahezagiye ajya ku mubiri kandi muri uyo mubiri nyene niho daimoni ziba
niho dayimoni zitera. Nta dayimoni iba mu mpwemu y'umuntu, iba mu maparti y'umubiri. Nicyo gituma ushobora kumva dayimoni umubaje uri hehe wa dayimoni wicaye hehe, ati ndi kuno cyangwa ndi ku gutwi, ndi ku jisho, ndi ku mukondo, ndi mu gitereko. Manake bataka amaparti y'umubiri. Ajya amavuta nayo ayisiga umubiri. Burya bushobozi wabone muri ajya amavuta. Iyo yisize dayimoni itangura gusha. Je tumuna ayisize akoze ku muntu agwa dayimoni ubona dayimoni manifestation. No kubera yuko harimo ubushobozi muri arya amavuta. Ikibazo gusa aho kiri kubisobanukirwa. Bibiliya iravuga neza ngo ubwenge bw'Imana kubana n'abantu n'ubupfu, kandi ubwenge bw'isi ku Mana n'ubupfu. Ngo Imana yashimishijwe no kudukirisha icitwa ubupfu bw'ubwenge muri iyi si. Bisobanurwa yuko ibikorwa by'Imana igihe cyose iyo ugiye kubirondeza mu bwenge ntacu uzoronka. Nico gituma ibiharuro byayo bitandukanye n'ivyacu. Hama abatabisobanukirwa ndabumva. None se wewe nimbo uri mu mekanisiye w'ikinga, umuntu akaza kukubaza ibyerekeye amapiese y'imoteri y'indege, inyishu ushaka kwishure gute? Hakubwira ati ibyo ntibibaho ko ntabyazi. Uje kubaza abajejwe ubumekanisiye bw'indege, imoteri y'indege, reka kujya ku mekanisiye b'ikinga. None uzojya ku mukozi w'Imana nta bushobozi akoresha, wemera Yesu w'amajambo abwira gusa Yesu abantu. Uje kumubaza iby'amazi yezagiye n'amavuta yezagiye, ibyo ntabyazi kuko kugira ngo umenye iby'amazi n'amavuta yezagiye bisaba ko uri muri departement ya deliverance bijya n'ibikoresho byabo bantu. Rero utari muri iyo nyisho zo kuyata ibyo nibibaho, ariyo nabandi baca banarenza ko ati ibyo nibinyakuzimu kubera yuko ntabyazi. Ariko umuntu w'ubwenge aritondera gucira ubanza icyo atazi, ahubwo ashishikara kukirondera no kuciga kugira ngo akimenye neza. Niryo jambo. Hagati ngaho hari ibindi, ukuraho ikoti ryawe mu rusengero ukarijugunya ku bantu bakikubita hasi. Usibye urusengero gusa, utu video ndaducishaho kugira ngo abantu bahite babona ibyo ndi kuvuga. Ukuraho ikoti ukajugunya ku muntu abantu bakikubita hasi. Ibi nabyo abantu nago barimo kubisobanukirwa neza nyuma yo gusobanura amavuta. Ahandi arakandi kuguhereza abantu amafaranga. Aka video nako abantu baraza kabona, uhereza umuntu amafaranga akahereza umuntu akikubita hasi. Ibi nabyo birimo ubujiji ku bantu cyangwa kudasobanukirwa ku bantu benshi, nabyo ngira ngo wabisobanura Apotre. Bw'ikintu cyangiye ku mubiri duhinduka umuriro. Bane rikote muzi yanje jewe nawo imanika muri salo, nta murozi azofyinata. Urabona iyi si impuzu yanjye, yani ikintu cyose cyankoze ko gihinduka power, kubera yuko Imana yashize ko ikimenyetso cy'ubushobozi mbohora abantu. Yes. Nta daimoni zo kuyangana ikintu canje. Muri icyo gihe ndaje raba ikoti gusa, raba ibigiye kuba, raba raba power, raba ntangure ku vyerekeye ikoti, yani impuzu. Ivyo ni Bibiliya ibyigisha. Ni Yesu yatangiye gukiza abantu biciye ku mpuzu yiwe. Erega ikintu cyose ukoze kuri reference ya Jésus kiba ari ukuri. Aranyumva? Usibye yuko Yesu yavuze ati muzokora nibyo ntageze nkora. Rero impuzu y'umukozi w'Imana ikiba anointed nayo si impuzu gusa, icyakoze ko cyose, ikimukoze ko cyose. Nicyo gituma urya mugore yavuze ati Jesse nkeneye no kumubona Yesu ko abantu ni benshi, naho nokora ku mpuzu. Yaramaze kugira revelation, yaramaze gusobanukirwa yuko nikikoze kuri Yesu gicika imbaraga arakira. Nikujya rero ubona nikoti nshobora kurihana nari umuntu agaca temba, kuko ijya daimoni ishobora kuresista zijya power ziri muri ijya mpuzu. Rero inyishu no kwishura si bishasha. Yesu yakijije abantu, yakijije wa mugore
yava amaraso imyaka 12 akoze ku mpuzu yiwe. Power. No kuri icyo cy'amafaranga umuntu agakora ku mafaranga hasi. Nariko ndavuga yuko impuzu Yesu barakoze ko impuzu yayo ibirinko power iba anointed. Imbaraga ziraboneka. Tugiye tukaraba Paulo umushwara wiwe gusa akiza abarwayi, niko Bibiri tubwira. Petero igitutu carakiza abarwayi. Ikibazo si ibyo. Ikibazo nuko abantu bariko baroronderera inyishu y'ama pièces de rechange y'imoteur y'indege ku mécanicien ku mécanicien y'imodoka. Nashaze kuvuga iki? Ikibazo si ibyo bimenyetso kuko na Yesu yakoresheje imisenya, akoresha amate, impuzu, ibyo si gitangaza kubibona nawo bicira ubanza. Ikibazo no kudasobanukirwa iby'imbaraga. Umaze gusobanukirwa iby'imbaraga ibindi byose ucubisobanukirwa. Nico no kwishura. Daba arampaye amafaranga. Muranyumva neza? Yesu akuhe umugisha uzoba umukire. Nubona ayo majambo mvuze uyabaye umukire asigaye umwanya. Yes. Rero Amen. ingana bica bigenda. Wewe kukurabisha amaso umengo na wagize ibisa navuze ijambo bya Yesu ariko ni ijambo ryakoze. Bajya badayimoni bari mu rujya mwana babonye ko hari ikintu yakiriye. Muranyumva neza? Wende umwereke ukuboko wone. Mpige kubita ukuboko. Bravo. Power. Amen. Just amahera gusa yampaye. Kubijyana n'ivyerekeye amafaranga. Nivyo nariko tujya tu video mwabonye. Nariko ndigisha kubijyanye n'ivyerekeye ibintu bibiri. Ingene umuntu iyo ufashe amafaranga ukaya umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ari anointed. Umukozi w'Imana akorera Imana koko. Uranyumva? Ujya mukozi w'Imana iyo umuhezagiye. Avuze amen. Imana iguhezagira. Ubu muhaye amafaranga nawe abaguhaye umugisha. Iyo wumvise cyitwa umugisha ujana na power protection nibyo bintu bibiri. Manake nuzanye ijya amen Imana iguhezagira ijya guproteja amafaranga yawe asigaye. Impwemu zinyatsi zije kugutera ntizikononere. Kubera iki? Satani ikintu cyambere ubwami bwiwe bugwanya nuko umuntu atunga. Arabizi neza yuko abantu batunze abo mugamburukira baba bake. Kuki? Wafata umuntu afise hoteli, afise amamodoka, amucira amafaranga ngo daimoni ngo yamukoresheje kujya kubomora ibotike y'umuntu. Tashobora kujya hariya. Afise amafaranga. Bisobanura ngo nta na daimoni yoza kumugerageza ngo genda ubomore uyibe. Rero ibyo bikorwa bya Satani bariko birahagarara. Nushaka gufata umwana w'umukobwa ahabwa amafaranga na se umukire, agura icyo ashaka amahera yose akwiye, ngo umusange ku muhanda hariya ngo yagiye kubindaye. Tibikunda, iyo daimoni ironka nahica. Hari kina amafaranga ahagarika daimoni bikanka kwikora. Sasa Satani rero n'ubwami bwiwe ateza abantu inyatsi. Abantu ugasanga afise amafaranga nk'umuriyoni, afise miliyoni zinga zigahera atarakuramo n'ikirato, zigahera atarakura ikintu na kimwe, amahera akamunyikana kumigwa ntamenya yage. Ari daimoni zitezi. Rero nako ndereka ingene umuntu atanze amafaranga yiwe agatanga ikigira 10 mu shengero, agahezagira abakozi b'Imana bahaye ituro cyangwa imperezwa, ajya amajambo bamusengera, aragaruka agaproteje itunga ryiwe. Daimoni ije gutera bikanga. Kuko icyo ukeneye amafaranga menshi, ukeneye umugisha mu mafaranga ufise. Kuko make arimo protection ya Saint Esprit y'umugisha aba menshi kuko akora byinshi kurusha menshi arimo inyatsi atumuka. Icyo ukeneye si menshi, ukeneye umugisha. Rero naca ndabereka ingene umuntu yatanze imperezwa daimoni idashobora kukwataka amahera yiwe. Nibajya nafata amafaranga nkaho umuntu agwaye daimoni, nkamubwira mu yagwaye daimoni ntayafata, daimoni gahunga ikanga gufata mu muntu, gufata ajya amafaranga. Kubera iki? Kubera yuko
ajya amafaranga ari anointed hariho umugisha uwukurikira. Ibyo rero utabisobanukiwe urumva ni kujya nyene abishatse bisobanukirwa, adashatse kubisobanukirwa isi zorinda irangira abantu batarasobanukirwa bose ngo bahurize ku kintu kimwe mu bijyanye n'Imana. Ariko hahirwa ufise umutima umenetse yifuza kumenya kurusha injiji ihakana n'ivyitazi. Asante sana. Mu gusoza iyi topic y'amavuta cyangwa amazi ahezagiye cyangwa impuzu, imyenda cyangwa icyo ari cyo cyose cy'umukozi w'Imana ngo gihezagiye gishobora gukora ibitangaza. Umuntu ufite amadayimoni ashobora gukoraho amadayimoni akamukubita hasi vuba vuba. Turabisohoreza gutya, ese iyi system yo guhezagira ibi bintu ikorwa gute? Aya mazi ahezagirwa gute? Aya mavuta ni gute? Cyangwa izo mpuzu zihezagirwa gute? Iyo system ikorwa gute? Mu ijambo rimwe, so ari we wese ashobora guhezagira amavuta ngo acika yahezagiye. So ari we wese ashobora guhezagira amazi ngo acika amazi ahezagiye. Bisaba yuko uyo muntu aba afise ubushobozi. Ubushobozi rero atari abantu bahinduye iby'Imana bakabihindura ibisanzwe, bivugira ubushobozi ngo Imana ifite ubushobozi mugabo atabuboneka, ariko ubushobozi ubundi aho buvugwa buragaragara. Iyo umuyaga ari mwinshi uhungabanya intuzenya amashami y'ibiti, imisenyi ikaguruka. Rero ufise ubushobozi ninde? Naho bafise ubushobozi nyene. Ashobora gusengera indwara igakira, ashobora gusenda abadayimoni bagahinda umushitsi, uyo mu biganza byawe afise ubushobozi. Rero kugira ngo bihezagirwe burya bushoboza kubitisha dayimoni mukarabisha amaso bigaragara, nibwo buhindura amazi ahezagiye. Aya ariyo yose si ngo yitwe ngo amavuta ava ngo ashaka abe kambiri, abe redige, abe ntuzenye gikotoro, abe biki, byose bihezagiwe n'umukozi w'Imana afise ubushobozi. Burya bushobozi bwinjira muri biriya ajya amavuta akaca cika amavuta ahezagiye. Na niyo mbone hakaryo ko kubwira abantu, hari abantu benshi bagenda mu maduka bakagura amavuta yitwa ngo elayo ngo arahezagiye ngo ko yanditse muri Yakobo. Umviriza, elayo yari amavuta akoreshwa muri Israel, n'ubugiye uzoyasanga ni nkuko uvuga amamesi Bujumbura. Rero elayo yariyo yose ivuye muri Israel itahezagiwe n'umukozi w'Imana afise ubushobozi, wisiga amavuta asanzwe nk'ayandi yose ntibakubeshe. Amavuta ahinduka ayaheza yuko yahezagiwe, si izina ry'amavuta hoya aya ariyo yose, ariko ahinduka yahezagiye kuko yahezagiwe n'ufise ubwo bushobozi. N'amazi uko nyene ni kujya nshobora gufata amavuta nkayaha umuntu yayisiga ko nayahezagiye, nawe akoze ku munagwa dayimoni ko naguye hasi, kandi uyo muntu nta bushobozi yari afise, ariko ko yikonexe mu imbaraga ziri muri ajya amavuta, ukabona ibintu birakene. Nico gituma dusaba abantu bose ko bakoresha amavuta ahezagiye. Aya mavuta mezagira uyakoresha, uyisige mu gitondo ugiye ku kazi no mu bindi, uyisige mu ijoro uryamye, umubiri wawe uhinduka umuriro ukagira protection. Rero nico ngomba kuvuga niki, ni wakoresha amavuta n'amazi suko vyisiga gusuka curyama ngo birahagije, uya cukurikiza n'isengesho ivyo ushaka bivuge, kuko ijambo sumuyaga, ijambo n'umukozi ajya gukora ivyo shebuja yamutumye ari wewe. Nico gituma shatse kukubabaza wewe, sinsaba ko mfata inyundo n'imisumari mpindura umutima wawe ngo ndonde ngushavure. Nkoresha ijambo, ndungika umukozi yitwa jambo mwisi impwemu n'umukozi, acaza nagutuka akaca gushiramo, yagushikamo ugahinduka warukura twenga ugatukana kubera ko ijambo ryasohotse. Rero ni kujya ushobora guhagarara umaze kwisiga amavuta ahezagiye, uti ndisize amavuta ahezagiye ngiye gusaba akazi, dayimoni iza guhagarara hariya kumukoresha ngo akanyimaga abandi, ndagutaramuye mu izina rya Yesu nuwambona nje nk'umuriro. Yugeze hariya ya dayimoni yari kukwimakazi, ntibikimwegera urya muntu ko waheje kubikora, uzubona guhaye akazi. Nico amavuta ahezagiye afasha umurwayi agakira, ibitangaza bigakoreka. Ese choma
ugasobanukirwa agaciro k'amavuta ahezagiye. Okay. Na ndimo kubaza question yanjye ari imeze gutya, system yo guhezagira amavuta ikorwa gute? Ni imihango, ni ugusenga, ni iki gikorwa kugira ngo aya mavuta ahezagirwe? Iyo system, the whole system yo guhezagira amavuta. Imihango nta mihango abakozi Imana akoresha, kuko power mu bakozi b'Imana si ibintu bakora, ariko ni ijambo. Rijya jambo na amavuta gusa n'ubunyene uyazanye ncamvuga gusa ndayahezagira mu ijambo. Ku ijambo nakubwiye ko ari umukozi, ncamvuga mu izina rya Yesu Kristo ndahinduye amavuta kwa yahezagiye. Mwisi y'imwemu wo birabisha amaso wo cubona bibaye umuriro, aca cikumuri ubwo nyene kuyavuze ubivuze afise ubwo bushobozi. Njo gituma no wohezagira amavuta canke amazi udafise ubwo bushobozi biguma ari kujya nyene, ariko kufise ubushobozi bica bihinduka. Reka genda gwikigereranya. Hari umugabo yaje mu biri wanje, ashitse mu biri wanje arambwira ati nzanywe ngano kunsengera kuko ndakenye nkeneye amafaranga. Ndambwira byose birashoboka muri Kristo Yesu. Tunganya ubugingo bwawe, gira ubusabane n'Imana, hama tukubohoreza impwemu z'inyatsi zirekure, ugenda ukore cyangwa udandaze ukoresheje amazi ahezagiye n'amavuta, ibintu bizohinduka. Ni wizera muri Kristo Yesu byose bizogenda neza. Wa mugabo arafata amavuta n'amazi, agura igitabo. Iki gitabo cyitwa Kubita Daimoni. Nico ugura imbere yuko uronka amavuta ahezagiye. Iki gitabo Kubita Daimoni amaze kukigura, twaciye tumuha amavuta n'amazi, aragenda. Agiye muhira hako abandanya inzira y'agakiza, aca yumva ngo hari umuntu ngo akora ahora ajana abantu ikuzimu, aca aramushakisha. Niwe yabinyibwiriye. Amushakishije aramubwira ati je ngomba unjane nuze ndonka itunga ryihuta, uwo nshikana ikuzimu. Aramubwira je ndabizi ngenzo gushikanayo, ariko aramubwira ati uzokwemera gutanga ikimazi kugira ngo uhabwe itunga. Wa mugabo yanshingira intaye aramubwira ati nditebwe gutanga ikimazi ikiye. Aramubwira utange nyoko canke so canke mushikawe canke umwana wawe, abantu ba hafi canke umugore. Aravuga nditeguye gutanga ariko ndonka itunga. Aca aragenda, aca aramubwira genda ufate hotel muri ico cumba uturindire masaha 9 z'ijoro, tuzoza n'abakurambere bajya bitwa bajaja, bitwa bakurambere, bitwa imizimu, bajya bose ni mpwemu z'abapfuye bakorana. Niyo badaimoni mumva dusoma hariya mu vyayishuwe muri Zaburi ya 55 ngo urupfu rubaze ko giturumbuka bamanuke baji kuzimu bakibona, kubwo gukora ivyaha kuri mu ngo zabo no mu mitima yabo. Baragenda kuzimu bakibona, niyo mizimu igaruka ikaza kudiringa n'abantu ino, abandi bakinjigwamo nizo mpemo. Niyo mizimu ikorana n'abapfumu, niyo mizimu ikorana n'abarozi. Noneho ico gihe barambwira turaza kugutora mu ijoro. Agishika rero saa 9 z'ijoro yagiye atwaye ishakoshi. Saa 8 z'ijoro zigeze, muri iryo shakoshi yatwaye harimo ya mavuta ahezagiye abari mu gacupa. Abari mu gacupa byari mu ishakoshi yiwe. Sizigene saa 8 z'ijoro baza kumutora saa 9 ari mu hotel. Yugurura ishakoshi abonamwe amavuta n'amazi yakuye kubiri wanje. Aca arafata, aca atangura kuminjira. Araminjira muri kijya cyumba, afata amavuta arisiga, kumba aravyisha. Kuko ajya amavuta bari ubushobozi bwa mpemu yera. Daimoni abapfunca n'abarozi nibashobora kandi kugira ico bakora. Saa 9 z'ijoro hageze arabura bazi paka mu gitondo. Acaja kurondera wa mugabo ati ko mutaje kuntora. Wa mugabo aramubwira ati wa musataniste ati tubwira ibintu wakoresheje, kuko twaraje mu ijoro n'abasaza n'abajya bita basaza n'imizimu, turaza kugutora, twasanze icumba urimo cyuzuye umuriro, hose ari umuriro, ngo baraza mu nguvu ngo binjire. Hari abamarayika babiri ngo barabakubise barabavunaguye, ngo ati cyo no kubwira. Aca aramubwira ati tubwira ibyabaye. Arambwira ati je nikoreshereje gusa amazi ya Apotre Emmanuel asengera n'amavuta
ngo ntuzusubire gukoresha iby'urya mugabo ngo kuko ibyo bahaboneye no guhanura ntuzusubire kujya ikuzimu ngo kurondera itunga ko ntuzogaruka urabiheba ubuko nyene kuko warabamereye nabi. Ubwo n'ubushobozi bw'amazi n'amavuta ni ntaye nayishingiwe na nyene byo. Ubushobozi bw'amazi n'amavuta burakora mu by'imbaraga, kandi nagomba mpanura umukristo wari we wese ibyo kwizigira Yesu adakora ibitangaza bivemo. Yesu yaje mwisi nk'imbaraga nk'ubushobozi. Daimoni nta yindi mvugo yumva ubushobozi. Muri Kristo Yesu hari ubushobozi. Imbaraga. Asante sana. Apotre Emmanuel wabisobanuye neza cyane, turimo kugenda tubisobanukirwa buhoro buhoro. Ngira ngo ntabwo ari twebwe gusa, bose barimo gukurikirana BigTown TV. Hari abantu bashobora kuba bamaze gusobanukirwa ubu ngubu ariko bakibaza ese aya mavuta tugomba gukurikirana kugira ngo tuyabone natwe adukorere ibitangaza, aturinde imyuka mibi. Aya mavuta yo kwisiga ayahezagiwe twayakura hehe? Ese bidusaba gufata bisi cyangwa indege tukajya i Burundi mu rusengero rwa Apotre Emmanuel kugira ngo tubashe kubona aya mavuta? Twayakura hehe ku bantu bari mu Rwanda cyangwa hirya ahantu atandukanye ariko bakeneye kumenya ese kweri izi mbaraga zirakora cyangwa ayo mavuta nabo bayabone kugira ngo yabafashe mu bintu bitandukanye? Bayakura hehe? Amavuta ahezagiye ushobora kuyahabona ahantu habiri. Ayo je nahezagiye ni mu gihugu cy'u Burundi kuri Eglise kumutakura kuri 847 abahari. Ahandi kubaba mu Rwanda bashobora kuyaronka ku biro iwanje Kimisagara hariya kuri Maison de Jeunes ukiri ku ikaburimbo ijya gorofa. Ibiro vyanje ni ku muryango wa 4. Aho haba hari w'amavuta hezagiye n'ibitabo nanditse. Uraza ukagura igitabo cya kubita daimoni kigusobanura ingi abadayimoni bakora, bakaca baguha amavuta ku buntu. Ku bantu rero bayakeneye bashobora kubikora. Kwibaza ese iyi system yo kugurisha amavuta kandi na amavuta hezagiye ni imbaraga z'Imana, kubera iki aya mavuta ari kugurishwa? Nibaza yuko wantegeye nabi. Jesse ngurisha amavuta ahezagiye, ngurisha iki gitabo. Uguze iki gitabo nguha agacupa k'amavuta ku buntu. Singurisha amavuta, ngurisha igitabo. Ugomba kugura igitabo kugira ngo uhabwe amavuta. Kubera iki atari fata amavuta ku buntu? Nubona amafaranga uzazigure igitabo. Ubu ngubu ugiye kuri universite ukaca ubwira umuyobozi mukuru wa universite ati mpa diplome ntize, afise ubwenge kweri yoyigwa, kubera yuko diplome utize ntacikumarira. Aya mavuta hezagiye udasomye iri jambo usobanukirwe icyo agiye kugufasha, ni nko kuguha ibintu utazi agaciro kabyo. Iki gitabo kiguha gusobanukirwa ivya mavuta hezagiye icyo biguproteja, yuko aguproteja izi mpwemu mbi, kuko Bibiri ivuga iti ukwizera kuzanwa no kumva. Ni igitabo iki cyonyine kubita diamond cyangwa ni umuntu agomba kugura igitabo icyo cyo cyose muri ibyo bitabo 12 umaze kwandika? Amavuta hezagiye ushobora guhabwa iki cy'amavuta hezagiye n'amazi cyangwa ugahabwa kubita diamond. Ibi bitabo bibiri niho baguha amavuta hezagiye. Ibisigaye ibitabo 12 bigugukwabyo. Bigugukwabyo uraza ukagura, ushobora kugura cyarimwe byose cyangwa ukagura kimwe. Okay, for example uyu muntu yaguze ayo mavuta ari mu rugo iwe, ayakoresha gute? No kwisiga, no ku sprayinga mu cyumba, no gukora iki kugira ngo akora gute amaze kuyagura mutari kumwe ari wenyine mu rugo iwe? Uburyo akora amazi ahezagiye tuyakoresha ku bibanza nk'abajya bacuruza bashobora gufata amazi ahezagiye akayaminjira, ibintu bikagenda neza.
ajya amavuta nayo akora ku mubiri niyo twisiga. Kubera iki kubibanza? Kubibanza kubera yuko ushobora gutangura kudandaza umugenzi cyangwa umubanyi cyangwa inshuti akakujyana ku bapfumu bakakoherezaho abadayimoni bazokwama bahagaze imbere y'ibibanza ukoreramwo kugira ngo ntiwinjize amafaranga, bagasubiza inyuma bakiriye. Iyo usajya amazi yajya ahantu abapolisi b'abadayimoni bahagaze kuza guhagarika itunga ryawe n'umuriro baca bahunga. Example, haraje umugore umwe kubiri wanje arambwira ati jewe mfise ikibazo ahantu ndandariza ku munsi ninjiza 330, ariko byarahagaze byose sigaye ninjiza gusa 220 ku munsi. Cyanda mudelivra meje kumudelivra cyarambwira twara amazi aheza agiye nasengeye n'amavuta yisige amazi uyasuke ku kibanza cya buri munsi ugiye tangura yaminjire. Acaragenda mu gitondo agishika ku kazi aminjiri yajya amazi aca yumva ku kiraro, cyari kiraro kiraha uca winjira mu muryango w'iduka, musi yumva ijwi ry'umwana w'uruyoya, akana gatoya sinzi mu kinyarwanda ko bakita gahinja. Karira abantu barahurura baraza baravye munsi ya kijya kiraro basangamwo agakono k'ikirundi cyari k'ikinyarwanda. Karo karavuga mu ijwi ry'umwana w'uruhinje cyangwa uruyoya, fashe amazi atungereye kwande karanyika ari nkono ari ijwi kubwajya amazi aheza agiye. Amaze kunyika kamaze kunyika ubwo nyene yagarutse kuza kunshingira intaye ko yaciye asubira kuba dandaza 100 ku munsi. Rero amazi tuyasuka hariya cyangwa ugira uryame ugafata amazi aheza agiye n'umukozi w'Imana ukayaminjira. Burya abapfumu burya abarozi baza mu ijoro hagati masaa 9 saa 6 z'ijoro bakaza kwataka. Iyo batatse amazu rero, iyo batatse amazu basanze amazi aheza agiye babona inzu ari umuriro. Ibyo n'ibikoresho Kristo yaduhaye ubushobozi. Abo turwana nabo saba inyama n'amaraso ariko n'abakuru n'abafise ububasha nimwe mumbiza hano mu ijoro tutegerezwa kubarwanisha ubushobozi. Rero amavuta akurinda wewe akawukingira, amazi agakingira inzu, amazi aheza agiye agakingira na hariya mu bibanza byawe. Ushobora kuvuga uti none aha mu Rwanda ayo mazi yoboneka? Aha mu Rwanda nta macupa ndamenyaho no yakoresha mbe shiramwe amazi muze kuyatora kubira. Rero kubwiyo mpamvu wowe uje kundondera uje gutora nuzenya amavuta heza agiye inguzanye amazi waguze nayo yoba ari kinju nayo yoba ari inde sinzi ngene bayiti no nambari nire nambari iki nagura yazane ndayakoreko gusa aca yagenda yaminjire yagure yazane nyakoreko uca ugenda yaminjire ku kibanza cyawe uzoza gushinga intahe. Hari imbaraga muri Kristo Yesu. Okay. Amavuta nayo waruje gusobanura? Amavuta umuntu arayisiga ku giti cye arinda umubiri wawe. Uhinduka umuriro buryo wisiza amavuta heza agiye. Umubiri uhinduka umuriro. Hajye ubona abakozi ba Satani urumva waje hariya kubapfumu bakakubwira ati ngo fata nuzenye ngo fata ibiheko fata ibiki bijya biheko biserukira imbaraga z'umudayimoni. Niko natwe amavuta aserukira imbaraga za Kristo. Iyo yisize ubushobozi bukujako imbaraga z'umwijima n'abakurogesha bajya kubapfumu nibikunda ntibikunda ko bakugema ntibikunda. Amavuta n'amazi. Wakonje kuduhereza address hano mu Rwanda umuntu yayabona gute yabona amavuta cyangwa amazi kugira ngo baze kuyakoresha butabazaze kutubwira batuzaniye ubuhamya ese byagenze gute na gute inyuma yo gukoresha amavuta n'amazi ya Apotre Emmanuel amavuta n'amazi ahezagiwe? Kuyaronka amavuta ahezagiye naho Kimisagara uraza ukagura iki gitabo kubita dayimoni tuca tuguha agacupa kamavuta kubo. Igitabo kigura ngahe? Iki gitabo ni 10,000. 10,000 by'amanyarwanda. Urafata ukigura ukacuronka agacupa agacupa kamavuta
Okay. basi ukayisiga ni hariya Kimisagara Okay. ahitwa kuri Maison de Jeunes hagene ku ikaburimbo utaramanukayo hari igorofa ku muryango wa 4 niyo nkorera. Okay. Cyuzu gatora kandi bazoshinga intaye kabisa. Reka dutangira nimero za telefoni ku muntu wavuga ngo address maybe sho kuba yangoye kugera kwa Apotre Emmanuel ariko nyene nimero za telefoni kugira ngo namuhamagara bakanyobora neza. Adresse za telefone zirashoboka cyane. Reka ndazibahe. Telefone iyi ni telefone yanjye yo ngaha mu Rwanda. Unkeneye kuntelefona bikunda. Ni plus 250. Plus 250. Hama 79 79 84 84 19 19 494 magana 494. Izo nizo nimero ushobora gushira nawe kuri screen. Ndazishira na hariya hasi kugira ngo bize kubona. Izo mpamagaye ni je ubuhamagaye ndakwakira kandi ndi ngaha kugeza mu cyumweru kizoza. Okay. Kandi ikindi cya kabiri nuko iyi biro yanje nzoranza kwakorera kenshi ariko nkasubira i Burundi. Okay. Rero abakeneye kumenya byinshi kuri ivyo nivyo. Hama kubijyanye n'ivyerekeye abagomba gukoresha WhatsApp kugira ngo bandonke aho bari hose bashobora gukoresha plus 257 plus magana 257 hama 943 79 79 943 magana 944 na gatatu 43 hama magana hama 935. Okay, 935. Hama mu Kirundi no vuga ni plus magana 257 79 majana 9 na majana 9 na 43 majana 935. Izo zose turazishiraho hariya hasi ku muntu ukene Apotre Emmanuel. Munyeneye kubaza nibindi tuba turaho. Hama ukeneye nawe kugura ibitabo nuko nyene ushika kumutakura kuri 847 aho nkorera canke i Kigali aha iyo adresse nabahaye Kimisagara hariya kuri Maison de Jeunes kuri Jagorofa. Okay. Asante sana. Reka dusoreze hano muri iki kiganiro uyu munsi. Ariko ko umuntu ufite icyo ari cyo cyose ashaka kubaza ibisobanuro next time turagarukana na Apotre Emmanuel. Anytime Imana idushoboze kongera kubonana nawe tuzajya dukomeza kuganira nawe adusobanurire byinshi kuko hari ibintu byinshi abantu benshi barimo kwibaza bakabura ibisubizo cyane cyane ibi by'amavuta amazi ahezagiye n'ibindi muri izi mbaraga kuko ni imbaraga umuntu atashobora kurebesha amaso benshi turimo kwibaza byinshi ariko ukeneye ibisobanuro ukeneye ibisubizo byabyo nukwegera Apotre Emmanuel. Ikiza nuko afite office na hano mu Rwanda yatubwiye ni hariya Kimisagara hafi ya Maison de Jeunes kuri etage utaramanuka kuri Maison de Jeunes muryango wa gatatu wa kane winjiye hariya gahunda zagenda neza yagusobanurira yaguha kuri ayo mavuta cyangwa icyo gitabo maze nawe ukaza kuduhereza ubuhamya next time umaze gukoresha amavuta cyangwa amazi. Engi ni BigTown TV byinshi twabisobanukiwe uyu munsi. Apotre Emmanuel urakoze cyane barimo gukurikirana BigTown TV murakoze cyane. Kebro behind the camera urakoze cyane. I go by the name back T. Engi ni BigTown TV. Don't forget to subscribe. You can subscribe bisobanura ko inkuru zacu zikugeraho faster cyangwa mu buryo bworoshye cyane. Komeza kuba uri kumwe natwe turi kumwe nawe buri munsi buri gihe buri kanya and even right now. This is BigTown TV. Let me tell you, ciao ciao.